Itariki 11 Nzeri umwaka wa 2001 ni itariki itazibagirana mu mateka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni igihe umutwe w'iterabwoba wa Al-Qaeda wagabaga ibitero ku miturirwa ya World Trade Center na Pentagon, abasaga ibihumbi 2500 basiga ubuzima n'ababarirwa mu bihumbi 9 barakomerekera bikabije. Hashize imyaka 24 ibi bitero bibaye. Ku munsi nk'uyu mu mwaka wa 2001 mu gitondo cya kare ku isaha y'2:46 indege ya America Airlines yari ifite urugendo rwiswe Flight 11 yagonze umunara w'amajyaruguru w'umuturirwa wa World Trade Center i New York. Nyuma y'iminota 17 gusa ku isaha y'3:03 ubwo abantu bari bagitekereza ko ari impanuka ibaye, indege ya United Airlines yari ifite urugendo 175 yavaga i Boston yerekeza Los Angeles yagonze umunara w'amajyepfo wa World Trade Center. Byafashe isaha imwe n'iminota 42 gusa. Iyo minara yari imaze gushyigwa hasi ndetse n'izindi nyubako za World Trade Center zirasenyuka. Indege ya gatatu ya America Airlines yari ifite urugendo Flight 77 yagonze Minisiteri y'Ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika Pentagon, mu gihe indege ya kane yo ya United Airlines yari ifite urugendo Flight 93 yerekezaga i Washington DC yaje kugwa mu murima muri leta ya Pennsylvania. Nta kuzuyaza hahise hakiye ku mutwe w'intagondwa wa Al-Qaeda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahise zitangiza muri Afghanistan intambara yeruye zigamije kurwanya iterabwoba. Nubwo Osama bin Laden wari umuyobozi wa Al-Qaeda yabanje guhakana uruhare rw'uwo mutwe muri ibyo bitero, mu mwaka wa 2004 yaje kwemeza ko ari we wagabye ibyo bitero byose. Al-Qaeda na bin Laden bavuze ko impamvu nyamukuru yo kugaba ibyo bitero ari uko USA zari zifite ingabo muri Arabia Saudite ndetse no kuba zari zarafatiye ibihano igihugu cya Iraq. Nyuma y'imyaka 10 USA zisakisha Osama bin Laden yaje kwicirwa muri Pakistan mu mwaka wa 2011 yishwe n'ingabo za USA. Isenyuka rya World Trade Center n'inyubako zari ziyegereye mu mwaka wa 2001 ryagize ingaruka ku bukungu bw'umujyi wa New York ndetse byagize ingaruka no ku isoko muri rusange ku isi hose. Amakampanyi y'indege yasubitse ingendo mu gihe cy'iminsi iri hagati y'3 n'6 byakurikiyeho kandi ifungwa ry'ibikorwa, kwimura ndetse no gusubika ibikorwa byose bitewe n'ubwoba bw'ibindi bitero. Gusukura hahoze inyubako za World Trade Center byarangiye muri Gicurasi mu mwaka wa 2002, naho gusana Pentagon ibyo byasabye umwaka wose. Kongera kubaka World Trade Center byatangiye mu Gushyingo mu mwaka wa 2006, yongera gufungurwa mu Gushyingo 2014. Hubatswe kandi inzibutso zitandukanye harimo National September 11 Memorial and Museum yubatswe in New York. Hubakwa na Pentagon Memorial yubatswe Arlington muri leta ya Virginia, ndetse na Flight 91 National Memorial yubatswe muri Pennsylvania ahaguye ya ndege ya kane mu murima. Ngaho nguko rero ibyabaye kuri uyu munsi tariki 11 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka wa 2001 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Njye wumva kuri micro ni Kim.